Jajan kia ngana paling nih yo. Beuteung ning rame yo. Lapar ah. Jadilah tilu bungkusan. Buka ya. Enak ya mie goreng, campur mie kuah. Mana barang butut kamar dia? Oh iya. Alhamdulillah. Kenangan ya, sek. Masuk kan. Apa? Coba ya. Tinggalin yuk. Dia mana? Ini lo. Yang, minta sedekah na Jang. Duit mang. Ngomong Jang buka ke anak ngomong, wah iya Jang, kadaangan aja. Oh iya lah, nih, tukeran mang. Tukeran lo bayar Jang. Buang lah. Turun Jang ya. Mang. Semoga dibalas penuh kawasa Jang ya. Amin lah. Semoga rezekinya lancar. Ayo Jang, nuhun Jang. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Bagi-bagi rezeki lo pun setik ya. Mana mang tadi? Jang, harus mamang Jang. Oh, nya mang ngambura mang. Lagi cicak. Ayo Jang. Ah, nya mang. Balik ah. Wih, omang brak-brik tadi yo. Ayo Jang. Suaranya mah kos ayo. Apa tadi? Lu boleh berubah jadi tukang brak-brik, Bro. Penasaran tanya ah. Woi, kencang jangan buruk. Boleh. Yang pegang ini. Woi, mana woi. Lah, ngetrek dulu. Ayo, belok. Aduh. Say, ujur ketolok. Oke, barisan nanti Bang Sandi. Cewek nih. Ih, ama. Cewek. Ih, baju sahata. Cewek yo, barisan. Ini bagus amat. Mereka mana yo? Mereka pasar milu teh. Kamu ah. Kenalan lu milu yang ngabuburit. Kamu ah. Jalan lah. Dadah, Mas. Emang tadi berang kemana wae? Kirim kopi ya. Tuh ngajak-ngajak. Wah, jadi ngerepot saya ngajak mah teu genah urang. Buat tuh naon atuh? Ieu bisa mantuan. Masalah ya ieu nah. Naon tah? Iya. Oh, hasil kan urang tangkel loh. Kunaon? Eta angkatan kopi burak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wih, ada ya? Wih, ini keren amat jaket. Jaket anyar di sana. Wih, menang warisan di Mang Sandi. Wih. Ya tuh kan. Boleh lah, rek kadot teh. Wih, bomana ieu belum puasa mah coba lah jailan batu. Bisa ge ngajailan di karek arek. Karek arek. Yo nya, urang dengkeun nya. Nah. Belum puasa mah harus coba berbuat baik. Nah. Bulan-bulan terus we pokokna mah. Wah, jalan we. Aku sakit tuh ada. Sinaran mah. Nya, ngilu tuh. Arek kemana? Salat. Ayo, udah tuh. Riris pinggir. Putih Riris itu teh. Ngomong panas kita coba. Hei, mana? Si Il kemana nya? Lain kenya ke irungna. Tara aya wae mana lamun ditanyakan. Dang, ini ngomong satu. Mang Oman jeung Mang Iping. Yuk. Mang. Naon ieu ngomong mana? Bandung wae mana mah. Naon tarore baralik itu. Yang dike buka balik we mana carekan emak teh. Oh, burit ya, Dang. Oke lah. Mana nempo ieu teh? Hah?
Iya. Itu tadi jong bom-bom. Oh, wow. Nah, tadi kan itu. Mana ngalami wow, tadi di situ. Aja. Ah, dong, maneh. Benar. Oh, gimana? Mawat gue aja melembur teh. Maafin. Dengan tubuh kan itu. Sore, isukan we ya. Ayolah balik lah. Yuk. Wih, mamang jahat tuh deh. Rege. Mamang Rege. Mana si iya ngangut tadi. Si tadi orang nyangan kebenangan teh. Buka jeung naon tadi? Hah? Jeung naon? Encan buka orang mah. Oh. Kan tadi orang nyangan si iya. Aduh. Regi. Yo man Regi. Ayo. Mau liur apa coba? Iya cuma liar ya. Mak. Ayo dong udah. Gegel. Nyorong gua. Balik wae. Dulu urang euy. Pangarana. Amun jelema dieu masuk ngomong teh Aji Bombom. Oh, Aji Bombom teh nu lintuh teh alin. Oh, meureun. Sok pinjeng si Iilin. Sok ngarit oke. Mau korobang. Iya dulu. Aduh, pantes miripnya. Oh. Iya sa. Ngaranna sa Aceh Rege. Oman. Oke. Oh, orang Aceh. Orang Iping. Oke. Saya Iping. Aceh Rege. Ayo pengantar lah ke imah Aji Bombom. Ayo. Aji Bombom ya. Ayo lah. Di ditu lin imahnya. Ya. Ayo. Ayo tuh. Rege. Ini tapi tenyong airukuna di mana? Biasanya di dia kontaknya. Ya kayak bengek ya. Keron, Mang. Beneran, Jang. Ngirup ke motornya teh di mana, Jang? Biasanya kontaknya di dia. Ih, Rocky, oh. Tuh, umur geningan. Mana tuh? Jang. Mana tuh, Jang? Kemarin ini teh, Jang. Kenapa? Awas. Mana tuh, Oh, iya. Tuh, geningan di dinya, Jang. Coba banyak. Bismillah. Weh, hirup Mang. Woi, yuk. Pintaran mana, Jang? Jadi dinya kontak aja. Aduh, ting. Nuhun ya, Jang. Lah. Bisa tuh. Dasar monyet bengek itu doang itu bisa. Oh, maneh.